Jia ayu yu Julian Alvarez bat haduk mentaka Barcelona keempat sengit ya ke jengtemu ban soy yu. Bat balai ke kedau baka Atletico Madrid kamku aban di yu sya Barcelona. Kaneka tayo ke baldep na kaliang CEO ke Atletico Madrid uldep kuren syai ba ka Atletico Madrid kanam di ya Julian Alvarez kaneka yu di tit bat ula ongru ba Julian Alvarez un peteng ya ke jengelakai bat ba unye sahi bat ka klub. Mentangin ya singap ia kaneka report ke bedang Superlight da Fabrizio Romano. Ka baong ba ujuan laporta presiden jong ke Barcelona ulapan pau ba ke Barcelona kadang kuat bahaban soy ya Julian Alvarez na ke Atletico Madrid. Ula ongru ba ke offer jong ke Barcelona kadang sa bat ke klub kalong ke balapan kerek ban soy yu lada ke Atletico karai ban Dino yu. Ka Barcelona ke kuat ba ke Atletico Madrid kan pediang ia ke offer ke pakila depa. Ula porta ulu ongru ba ke Barcelona kalek ya kene da ke buram ke bapura ya ke Atletico Madrid. Bat sasisin lada ke Atletico karai ban Dio Alvarez kene ke transfer window. Ka Barcelona kalalong ke balapan kerek ban tit yu lada gila ban nyesuk halor kadar. Andrei haki wepat ki telong kubor la ong ba kat kumba kalong mentah ba ke Atletico Madrid. Ka lapan pau haduk 0% chance ban Dio Alvarez sya Barcelona. Ka jengkeli hang nei kami ba balik ke Atletico Madrid kam kuat setiap ban Dio Alvarez sya Barcelona. Ka dahui de namar ba ke Barcelona ka de ke wei na kinong yikni baklan tam jongka. Tikumta ka Atletico Madrid kam kuat setiap ban penklan ya kanong syun jongka da ke baai ya player baklan syaki. Ti namar kini ka daw hapdeng kini ki arteli ki klub na kaliang Julian Alvarez udan mentah hapdeng ka jingakan transfer ke bajur embat ke badon ru ka jingakan at. Ka jinge ang ni kalong ba haduk kan ni ka kalimat ke ba mentah Julian Alvarez ukwa abait ban mino na ka Atletico Madrid bat pan lek penyeso tang sya ka klub Barcelona hi. Handra ka klub pat kam ailat yu embat kalalong kumba kalak hanglat ia ka lentiat jong u lane ia ka jing temu jong u ha kalawai. Bat de kan hi ka daw ka bala pelong yu ban is ngausi ha kini kisngi. Bat ngi kemau ha kini kisngi sonde ha ka jingi kon halalaga ha prengka Villarreal bat Atletico Madrid. Aden dah lukur kan ika jing yelek kai. Na kalian kinong kersan jong ke Atletico Madrid kila perta. Bat penpau ya ke jing bom skau tenat ke jing bitar dan ika jing persya ya Julian Alvarez. Namar kitip bawah haduk ke kalimat Julian Alvarez udang kuat hiban late sya Barcelona. Tingin saya page ke ikaban saja ya Julian Alvarez namar ke transfer window kadang sa donasi tayo.